Ni ceceni-inĩ ya borithi ya Mawego kuria Albert Ojwang ahingĩirwo thĩ wa ithaa rĩmwe atanarehwo ĩmwe kwa ĩmwe nginya ceceni ya borithi ya Central gũkũ Nairobi kuria kũrerĩkana nĩkuo acokire kũragĩrwo. Maabitha atatũ a ceceni ĩno arĩ hamwe na OCS nĩ mandĩkithĩtie riboti ĩgiĩ kũnyitwo na kũragwo kwa Albert Ojwang, aikari makionania hahũ wao kumana na ngero ĩrĩa ĩtũngĩtio ũmwe wao. Alinyongwa, aligongwa kichwa. Hao watu wenye walimfanyia hiyo kitendo ni akina nani? Naweza kuwa hapa kwa mtandaoni alafu kesho usitoke mtu amepotelewa nayo. That's the main reason hata saa hii tunaogopa. Hata sisi tumeogopa, tunasoma, hatujui keshowe kutakuwa aje. Labda tunaweza wawa tu venye, tunaweza kufa venye Albert alikufa. Unaogopa tu saa zingine hata ukifanya makosa, maybe wamekuja kukushika, yani umeogopa sana juu wakienda na wewe maybe unaweza kufa huko, hauwezi rudi. Muciĩ kwa mũtigairĩ Albert Ojwang, mibango ya mathiko nĩ yanjĩtie gũkũ aikari makĩũmĩrĩria famĩlĩ ĩrĩa nyota wao mũnene nĩ ũthuthuria wa kĩrĩa kĩarĩire mwana wao ũrĩkĩrĩrio na ihenya o ũrĩa kwahoteka. Waonayo kusudi. Sisi kama familia tunaomboleza hapa nyumbani na kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuwa yakifanyika huko nje ambayo sisi wenyewe hatujui wala kuhusika. Lakini kwetu sisi kama wale ambao wamefiwa tunaomboleza na tuko na huzuni mwingi sana. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Karega wa Buthia.